Özüm şu yaşka çeyin içki işler ministerliğinde işler fazla pensionermin, ardagerimin, pensiyaga çıkanmın hazır. İşte bizge bu yaş kezimizden, ata-enemizden kalan neyse. İşte ata-enemizden bakıp, kızıkıp, yaş kezimizden bakıp gelgen biz. Şu için hazır bir gün geçeyim bunu bakıp gelatarız. Bu hem dekorativni, домашний птицалар deyilip, домашний da bu. El içindagi, mana baldar içindagi uyga bakıp koysa jaman bolur, jakşı nersa, ko'ngilli jazar. Chimchiqli jangı sotlarini özüm chiqaram. Men bir yerden alıp kelibeyim. Men основной özüm jangı sotlarini chiqaram. Mana hozir Nevalushkan degan papugay bor. Ajralbas deb qo'yamiz. Özü bir-birinden ajralbaydi alar. Birisi 3 ketse daha kayda gelir. Şunu hazır 25 türüge jetkizdim men. 25 türünü. Bu Moskva'da da 78 türünü çıkardık. Fisher degen dağı 5-6 türü. Bardығы türlerini, жаңы türlerini çıkardım ne kılıp atağız. Mana Ajralbas'da dağı, mana hazır 6-7 türünü çıkargan biz. Kanarikalarda penyasını Javai çimçuklardan ölgötöbüz. Javai çimçuklardı mana. Aksyanlıkta degeni var, Aksyanlı, Sinitsa var, Çizik degeni var, Европейский Şigol. Oşularda dağı bardығы penyasından gelip çıktı, oşu penyasını örgönür. Bu balaban kezinde örgönüp niye kılar. Çimçuklarda aslında dağı bödönölör, Javai bödönölörді koyuyoruz. Hani koyuşumuzun sebebi al sanitar esepteler. Oşu jakta hiç kanday kut kumuska hiç teke bol oyt alardı tazalap durur. Andan keyin bu çimçukta taza nerse bolot da, bu pakiza taza nerse bolot, özünü jakşı neme kılar, adamga jakın bolot. Papugayda bardығы süйлет, жалғыз бақсы өлгені бересін дағы. Hem süйлет қылғаны азы основной Жако. Азы қолға келіп қолдан тамақ жеп атады. Мана сілер келдіңер, сілермен темметтен үште чалып қайтарып неме қылып атады. Ол канарейкалар, Амадинка и Javai çimçuklar. Бұл не қылабыз? Мынау разделаны рубин дегені. Разделандағы бардығы түрлері бар. Желтысы бар. Бардығы сеттерден бар. Атайын құштар үшін құлғамын 15 метрді 2 этаж өз құштар үшін құрған. Бұларды дағы дарылап тұрауыз. Дарылап өзі вақты-вақтыда неме қылып тұрауыз, дезинфекция қылып тұрауыз. Жоқ, қазір мана жеміштер пішіп қалды. Бұлардағы бардығы нерсені жейді. Оғыштарды мана виноград, черешня, мана алма, нак бардығыны беріш керек. Адам немені істимал қылатынан болса, бұлардағы өшілерді берсе жейді. Hem en kımbat papugay $5000 geçer. Parası $5000 bu ara degen papugay. Hem Jakolar $1,500'dan $2,000 geçer. Bu özü nimesine karab ketet. Kakadular $1,500'dan $2,500-3,000 geçer. Oşunday bular Jaşaş nimesi dağı köp yıl yaşaydı. Yok degende 50 yıldan aşık yaşaydı. Например, mana kichkina valnistый papugayimiz 20 yıl yaşaydı. Kanareyka 15 yıl yaşaydı. Çoğun papugaylar öyle Karela, Razellalar 25 yıl yaşaydı. Beri kakadu ağralar 50-60 yılga şeyin yaşaydı. Biz emali aslında berge papugaylarda bakkanımız için biz öşü yaşka şeyin baktık. Действительно, bakıp gördük, ispitaniya kıldık. Bular жақсы өмір көрөт. Өзүнү дагы жакшы алып барат. Бул тазалыкка дагы карайт. Немеси дагы бардыгы жактан була жакшы. Касалык дагы бул алып келет. Бул папугайды шу жагы жакшы. Бир папугай касал боло турган болсо, бир башкасына өтпөйт. Бул өзү менен алып кетет. Endi göğügönden keyin bularni bozorga olib chiqib sotamiz mana. Yoshlar qiziqat, mana yaxshi jamon baldarga qo'shilib ko'yda yuribsizdan mana yosh ballar aslanmay boqadi. To'g'ri, biz buni boqqandan keyin jo'nala boqaverib qolmaymiz. Biz buni eksport qilamiz.
Основной bizden azır Özbekistan'a da bizden ketip atat. Rossiyaga bizden alıp ketip atat. Bizden göğü, bizden azır, bizde azançilikte. Bizde keyingi bizde azançilik. Bizde mana pagodamız жақсы. Bulasınız pagoda bolğandıktan bizde жақсы көйөт. Жақсы көйгөндөн bizden bargan чымчыкты жақсы жашайт экен ал жактар диye. Если сыртка алып кетем десе, базаркомдон справка алын, şu alganda korusunda spravka alıp turib, veterinarniyda spravka разрешение alıp, o'sha qog'oz bilan boratilgan mezgilgacha olib ketishi mumkin. Bola chaqa boqishga jetib o'tadi. Mana men o'zimda pensionerman, mana shu pensiyaga chiqib, shu bilan alaksa nima qilyapman, norozi bo'lib, Xudoga shukr.